Ka District Legal Services Authority DLSA West Giant Hills District kalapunlong ya ka program orientation refresher training kabashisngi ya ki paralegal volunteers ha conference hall district and sessions court klitershi ha ka arpo artrik jemang ya ka program la play da UNA Khan District and Sessions Judge cum Chairman ka DLSA West Giant Hills District. Kanika program katmu ban kentio bat penthma ya ka jingtep jong ki paralegal volunteer bat ban pen khranya ka benta jong ki ha ka ba jingarap halor ka an bat ban pen phreng ya ka jingtep an hapdeng ki pat ba. Ya ka jing hikai la penya de ki riu shampang kenthop ya ka kong DG Karshiyeng Chief Judicial Magistrate cum Secretary DLSA ka kong ML Suchang Uma FB Pasa bat ka kong SM Sayo Assistant Legal Aid Defense Council. Hakani ka program layakrani ki mat ki bakong san kenthop ka Legal Services Authorities Act kakandai spa propinyo ki benta bat ki jingkit kli jung ki para legal volunteer ki jingara bakhram jingsiu ka lok adalat bat ki lat ki linti ban penbet ya ki jingakan an. Layakran ru halor ki an ki bayade bat ki kinthai kina kenthop ya ka an Domestic Violence Act, Juvenile Justice Act, bat POCSO Act. Kum shibenta jong ko program la penlong ru ya ka jimbishar benya ya ka back to school campaign. Ha ka bala ya kren halor ka benta jong ki para legal volunteer ha ka ban itho ikikna ki bala pep school shiteng por. Kidon abjad ki kena bagi pait kena di Juvenile Justice Act. Kuwi di kena ki balaya tingko berkaan bagi kot child in conflict with law dan CICL dan CCL kita di kena ba kila lek kambean kuno la tingko berkaan. Takaway ka group bagi pait pade kita ki child in need of care and protection mod kiri kena ki berengkam kejingada bat kejing yarap jongka an. Begini kita discuss separately mo. Pia perkat ikaway balik kita kampung kenika an. Mo kenika an itu naman kita yang berormon ki kena ki betingko berkaan dulu bagi ki kena ki berengkam kejingada jongka an dulu. Kini beranwar ki hak mereka Juvenile Justice Act. Bendingkong kita kini child in conflict with law. Kini kita kena bidunai kakak prasnem kerana kita bayar tingko berkaan. Kikis bayar bat kini kena dari CICL ki hak apa Juvenile Justice Board. Kau kini kena kita bayar tingko berkaan. Kini kebuat ke Juvenile Justice Board kapai ki kes jongki. Iflaji ke Juvenile Justice Board kadang hamni hapo court hamni hakrum hapo first floor hapo ground floor isishong itu bantai ki kes. Sekiwai bat kuma ongri ni pai ki child in need of protection and care. Care and protection. Kini kena ki balasa kunswet. Kikna ki bala shale ben hakayen kasem ne la pendan kau ne ki kom ki nam trai bila kikna ki bala ja na la yen masem dan ki om belajar nomor ba let's see ki pet bagi kwa literature po bar ni kwa ki kwa kaniru kadai kam be an halon jumpa POCSO Act. Now, kini ki on the penalties na kiting pensistom halor jangka POCSO Act. Kani ka first one kabalong very severe na kabalong serious kani ka penetrative sexual assault. Kani bada usha kem balayad ka case palalap shisha bulale ni ka kam ka punishment na kiting pensistom jo kani shiposnem lani hadu banda kod kating em jong nane jongka kat bale ka kamu. Next, aggravated penetrative sexual assault. Kani ka sexual assault kaba kamtri na kila le kambun ye kidon ki kendon. Let's say kani ka kam kale do bahiye. Nene do puri wa udon ka bor halo jadi kelum ku bahiye ku kupa ku mama ku kini nani ku kini bahajan ki itu ithau di kelum. Ini
kendon pencidong kam kiu shu banyak normal. Next, sexual assault what ba shukta tang makam jai kini they hadu lies nem dan ni hadu sans nem pencidong majil. Sahawe kini sexual harassment berpergi yuklam jabo kini ka lani kta iklim bangdai kini ka point hadu lies nem kejing pencidong. Using a child for pornography lada friend iti kelum kejing le isi kam isi kejing pencidong ka point hadu sans nem hadu news nem bat ka fine barokai kini kejing pencidong tidak ka fine. Sahawe lada don pate halaji don ki case kini ke makam serious ba lada don juga isi ashram mom arien lane ar gitu ki om ki klan mo ki file case false case lane ka case ka ba should hop halor tu breu khnang bo le jil ki pen hop ba utu breu ulale kam si ini khlo like file FIR ke FIR ke layar ke investigate ladalap sisa baklanja bapak lek khnang tangan pencidong itu beriu mereka klanja sisa kata kerja keturu ketika kambean halal kepoksoan bapak file lagi false case kini ke kamja ladadon kejingnya kini jaga bine bayar file case persyai siapa file bekuntu mentah pada lasim kabu ya kini kepokso ai kini top ini kulit bakal aja kakam smil ya ikut naik para jongan bau tu beriu nak tu berjaga pula tombol ini kelom tema dah ya kekir sana bekerja ditam bau syukarat bakwa berpenstong itu beriu nak ada bubur kejing bisni kejing isi kalau abang jangan benaru tanpa kini kekam pada file case prep katuru kedeka kambean alam joka poksuan to ini ki hok demi kelum under the hapo joka poksuan kawai dei ba kejingnya da jokaan ya kejing ya kena ya kerteng jongki ya jakasa jongki ya kini ki pa ba de ka identity jongki ikum kini ki case Akibat nak kuat lu, nium cuma pawai kertai jongki. Hadok katanya dek, nang bagi kuat kisah jongki lu, kin pergi hantar kadur banyak dai kelum kertai jongki, bajing jakasa, jaka school kini pa jongki. Kenapa itu kena ilah banyo kadai kalat beinya cetran bajing jongki halor hadirnya panika jinjang. Mom, ki khot kumor ki ban pau ki WhatsApp ki social media unde ban pau ya ka identity dan di kerteng dan di jakasa tu kelum berjalan di jejak lada pau apa social media dan begiyo boleh diberiau kaniru kadeka kila banyo punishment apa kadeka poksoan. Second, kila banyo free legal aid kila ban free legal aid itu ni kena dan ni jadi kat kewajiban kam Bila ban ayarap hospital kat kum ka an jang pokso ai ki ong ba ka jingera hospital ka de ban long free mun dan ka man COA di kena ban yo jingera halor ka tu jingja la de don kam treatment ai kawai pune ka de du ko hop jing khulung ba ka case ka de banyak chatrang put ba pakan kot no apo ka shisnan de ban ado ka sni ba report ya ka tu ka case hadu penakut ya ke trial kadai ke kamram jong kulit ke kamram jong kot bekut ya ke case hapo shisna mau ketarikaan timun ke hop bakal sakawe kato ong itu kelum hakan ke jingasat ke case kot kishim kum ke hop bashisha